episode ya mbere nuko tuyitangiye. Okay. Ice the spy. Spy bisobanura iki? Bisobanura umutasi, sibyo ra? Maneko. Tangiranya hakuni na afande do. Afande. Arosa yiki why? Ngaho. Yes afande. Urajya mbeke big why? Ariko ngo hahiye koko. Kuze guhemisha. Yunguye baramuhamage ngo bamuhe mission. Yake. Mu minota mike ndaje ndabankugezeho. Sawa. Fande do. Hingetsaka. Hingetsaka. Gofero do. Bari nambuko sinzi. Sijoye. Afande. Gace. Ucece mu gace. Yake. Bahamage ngo agende bamuhereze mission. Nawe nta kindi yakoze yarahagurutse. Gace. Ucece. Mu gace. Hey, dore demarishe. Mama we, ariko ngo hahiye koko. Tubaye twigarukire hakunino. Arabari hakunino. Shawo. Ewana. Bari gutwika ibyaha. Dore ikibunda dodo. Reka bashiniga. Ngoma kabisa. Dufunze kwasiga. Ase boss wagurutse kagira ikintu tubwira kuri amisho. Do. Boss agiye kubahereza mission nawe. Sasa banabo hakunino. Nabo bafite mission sinzi. Nayo gufata umwana ari kuva ku kigo. Ndashaka ko mumufata mukamushimuta mukamuzana. Sasa hari mission yabaye yo gushimuta kana ngo kavuye ku kigo cy'amashuri. Bagashimuta. Bakazanira uyu nguyu. Bakujya kumutangirira imbere ya gate. Tayari baramutangira imbere ya ikigo. Bari hakunira mu ishyamba barimo baratwika ibyaba bari kuroringa mali nje n'intore ubundi kandi mukore iyi ntore niyo nayibitse mu mufuka yishakira inzira mpaka igeze ku munwa tu. Muzana nga Jibiraje bose buragira ngayo nguko ku kigo cy'amashuri hana turatashye tuvuye kwiga. Ngo akunino kubana n'ubumuga bwo mu mutwe. Ubumuga bwo mu mutwe sinzi. Gace oye katisa mu karisiye. No. Birajagura. Ewe. To. Kayo nguko. Uyu kureba Aranasek. Gake. Babahaye misiyo. Kangije barahaguruka. Wana twigire kuri misiyo abapa. Twigire kuri misiyo. Gake. Ucece. Mu gace. Ya. Akunino. Ro byaje guye. Sinzi gusa ndebye neza gusa naho undi bari bamaje guhereza misiyo mu kanya. Iyi sinzi noneho uriya mwana agiye kuza urumva noneho wedemo turabona ukuntu bimeze uriya mwana acaniye ugomba kuhagarara hariya. Ndagira ngo mwumve amagambo batangira kwiga bagaba uracepfusha uce ruguru n'undi mwana mugende mu mufate nta no gutinda mu nzira ibindi biraba byikoze yake. Ngayo nguko ya zabariga bagaba. Mwana avuye ku ishuri. Mwana sinzi impamvu bashaka kumushimuta ngiye sinzi tu. Sinzi. Mwana karimo karava ku ishuri. Kumbi bigabo. Usa nkaho bishaka kugashimutira. Taranagera no mu rugo. Gake. Kana birakagota. Tayari. Uko byakakagose. Bita bikikorera bikamana
baramanukana ngayo nguko uko akana bikajyanye. Hari uwarebaga mama we. Tatawe irukanka ma. Ako nino kugerano mubonye he? Sasu yatangiye kuvuga ati mbonye barushimusi duhamagare polisi ko bakabivuze hari uwumvaga. Wa wundi wari wigize bijagu kumbe isa nkaho atariwe sinzi. Azakunino yumvisha bavuga bati polisi mwana arashimuswe. Rangije azakunino itonze sinzi ibyo yatangiye gutoragura aratsimbatsimba mu mufuka n'iki byose. Arangije aza ku gikapu akunino kugira ngo urebe filime witonze. Ura ikarita y'umwana w'ishuri avana ikarita y'ishuri. Arafanda Rangije amagara fanda akana bashimuse hano kaho bakita amasengesho ke tayari. Hahiye koko. Hahiye koko. Sawa ngayo nguko yake ya ibyo birabaye amagafande kombe hakunino watumye abantu ngo bajye gushimuta kana. Bazanye kana baje bazanye kana baje gake mucece mu gace. Mama we ngayo nguko kana kashimuswe karashimuswe gusa hakunino uri kubaneka gake ucece agenda kurura amakuru yitonze. Ndagira ngo wumve filime witonze. Abashimusa kana uko bakakajyanye Alo afande shaka hano abasore bane maze mbaye mission hano mugiye kwa mutubuki tayari. Fanda atangira guhamagara ati muzaniye shawo by mission bindi byose sinzi ngo ni ibiki. Yake ibyo birabaye hakunino kana kashimuswe gusa tubonye afande amagara ngo abasore nka bane harahiye koko mama we ngaho hari abaje bakwikiye funga butu kikomanda. Baje bakwikiye hari abaje bakwikiye abasore nka bane baje bane. Gake gace tayari baje bakwikiye. Mama we fanda vayo baranabana je kwa mission umuntu wabuze hano none kava uramushaka kandi ari muzima. Tayari shaka ari muzima gende mu munzanire sha yihute baranabana yega fande mucho dore isura do isura ihoze igikoma do afande yabishye koko aba yaba bihanye koko
ahantu bafatira misiyo ni ahantu ku buryo utanabikeka mwe mugiye ndaje musange harahiye ngaho sinzi alo umva se bajama umva ndababuriye aho hantu muhave tayari kumbe hakunino mubawe misiyo ininja n'umunwazo murazizi harimo ugambanyi mama we bitayishiya wapi harimo ugambanyi dukore subscribe ubundi uremera abantu ibindi tuzahura ubu ciao bye bye ariko filime nirarangira mwe muretse kugenda kumbe waruhanutse nakiryo iki byose hey sinzi gake cece gace tu da turakiryo ntatabare mugakora subscribe ngaho